bazalwane, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ngithole leli thuba. Amen bazalwane. Phinah wakansimbini lona endaweni yaseMpumalanga esikumane lo yokhulumako. Ngilocela kancanyane kuvetanyana liphupho lami lengake ngaba nalo lo mnyaka lophelile. Ngake ngaba neliphupho lo mnyaka lophelile. Ngicabanga bekuboJuni ngobe nganginesiso sinabo 6 months khona lapho. Ngila ekhathi ekhaya ngizamba manje kwase nasekufika isikhathi sokuthi ngiyolala, ngakhiya ligede, ngakhiya iminyango yonke ngingedwa la ekhaya nebantwana bangekho baye kagogo wabo. Ngithi ngisathandaza nje, ngathandaza njengenjwayelo, ngabe sesengiyalala. Ngathi uma ngilala angadi ukuthi bekubusikhathini, angadi vele. Kwaba khona indzawo lengitibona mina ngikuyo, le ndzawo lena kwakunetindlu nje letidvute mara akusiko la endlini mina la ngihlala khona. Kwavela lilambu lelikhulu, lilambu ngisho lilayithi lelikhulu livela etulu esibhakabhakeni, lelikhulu kakhulu, liyangikhanyisa. Nalingikhanyisa ngingaguca ngemadvolo, ngizama kubaleka ngalamadvolo solo ngiyakhasa, ngizama kubaleka, liyangilandzelela nangithi ngifuna kulibuka kwatholakala ukuthi alibukeki, angikhoni kwakulibuka. Ngizama lokuthi nempahla ukuthi ngize ngifihle nalobuso ukuthi angikhoni lokulibuka, ngiyatifihla kwamina ukuthi mane lingangikhanyisi. Kwathi kusuka khona lapho ngathola lenye indzawo solo ngithi ngiyalibalekela lingilandzela. Lingilandzela, ngabaleka, ngafika ngangena kulenye indlu. La kulendlu angikwati ukuthi ngikuphi kukabani. Kwathi khona lapho kwaba nalenye indlu yafike yangibamba. Ayizange ngibingelele, ayizange ngibuta, angizange sengiyibone nokuthi ngumuntu noma silwane noma kuyini. Kwangibamba la ngemuva kwangiphakamisa, kwabe kwenyuka nami ketulu. Ngiyabuta mina, ungubani wena lo ngibambile? Akukhulumi lento yenyuka nami, yakhuphuka. Ngathi nangithi ngiyabuka ukuthi leli banga lesesilihambile leli, noma ngibathe ngiyakhushutela ayingiyekeli lento. Ngathi mina ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ngiyekele, akungiyekeli kuloku kuyangibamba vele kwenyuka nami. Kwathi nasesinyuke indzawo lenze kakhulu, ngathi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ngicela ungixolele ngimane ngiyolungisa. Angikacedi kulungisa Nkosi yami, ngiyacela ungixolele, ngicela ungithethelele, utangithatha nasengilungisile. Ngeva kwevoice ukuthi uyolungisa nini, uyocedza nini. Ngathi ngiyalonyalo, ungangiyekela vele mina ngiyahamba ngiyolungisa, mara nalento le ngiyoyilungisa kangiyadi. Ngabuyela kwathi nakungilahla phansi kangaka ukuthi bese sikhashane kakhulu nalento, wangilahla phansi, ngilahla phansi dzili njengemuntu nje ukuthi kuyamlahla phansi. Ngawa, uma ngiwa ngiyabuyela mina ngiyalala. Ngathandaza ngalala, ngaphaphama, shothi ngiphaphame ngekwesaba ukuthi yini leli lengibambile, yini leli hamba nami. Why ngibite leli gama likaJesu Kristu waseNazaretha bese sekuyangiyekela. Nakhona kukhulunywa ngekulungisa, and nalento le kufanele ukuthi ngiyilungisa mina ngiyade ukuthi yini. Ngabuyela ngalala, angikathathi amaminitsi mangaki kwabuya kwathi ulungisile noma solulele. Ngiyakuthatha, kwangithatha vele. Kwathi nasekwenyuka nami ngacala phansi ngathandaza khona la etulu emoyeni. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngicela ungiyekele ngiyolungisa, nyalo sengiyolungisa, nyalo ngicela ungixolele, ngiyacela. Kwathi kona uyolungisa nini? Uma ngiphinze ngibuya futhi ngikuthola ukuthi ulela ukalungisi, uhambile awusabuyi. Kwangiyekela, kwangilahla. Kuthi nakungilahla kwaba khona emehlo lakavuleka eceleni kwami khona la kulobuthongo bami.
Uma ngibuka eceleni ngathola ukuthi kunemabhuruku emntwana lona 4 years ngimgcokisana kumakhata nemithayithi yakhe lengimgcokisana kaya ecrash lokwemthayithi lokumbambako bese sokuleka skirt light noma kuleka le roko. Kunanemithayithi yami le ngigcoka lengicalela ngayo. Kwaba nemakhova lengiwagqoka emsebenzini ngibe ngigcoka emakhova ngicalele ngawo la ngiphansi bese ngidange skirt noma ngidangele irogo ngobe ngingumuntu losebenzela emaplazini. Ngigibela amaroli ngigibela amaganda kunakona lokho ukuthi angisebenta nabo babe sithi sizama ukuthi siyahlonipha. Ngathi nangibulelwa lawo mehlo lawo kwatholakala ukuthi yonke lento lengikhuluma ngayo ipakwe ndzawonye kufanele ukuthi into enjani bathi kufanele ukuthi yoshiswa. Ngathi mina yebo ngidawuhamba ngiyoshisa vele ngidawuhamba ngiyoshisa. Hayi lokhu konke lokhu ngiyakubona ngidakukhiphelela konke ngisho la kuleli phupho lami mina ngidawukhiphelela konke ngihambe ngiyoshisa ngiyakubona ukuthi ku-wrong. Hawu ngabuyela ngalala mina. Kwathi nasekubuya futhi kwathi sekwekugcina manje ngathi ungangithathi ngacolisa ngayo yonke indlela lengicolise ngayo nekuthandaza konke vele lapho-ke kwaba khona kwangiyekela. Kwathi nakungiyekela ngagcine sengahlala phansi ngetibuni ngangasalali ngobe ngale ndlela le bekungithatha ngakhona nalo moya ezingathi besewuphuma lo suku bese ngiyabulawa noma kwendekane angiqonzi kahle ngobe kwakucaca ukuthi ngathi bekukuhamba kwami ukuthi ngiyafa angadi ukuthi bekewendekane khona lapho-ke angifuni ukukhuluma emanga. Ngasale ngavuka ngahlala ngetibunu nasengihleli sengiyasaba lokulala angithi sengingedvane la endlini ngisaba ukuthi kungenteke nakutabuye kungithatha kungasaphindzi kungilethe lento ngitofa. Nangifa ngidawubonwa ngibani iminyango ikhiwe yonke nemagede akhiwe ngasala ngahlala ngetibuni kwaze kwasa. Lapho sengingenwa amakhata ngingenwa kushisa sengiyakhala la ekhaya endlini ngedvane kwasa ngihleli ngichucha. Lathi lingaphumi ilanga ngabe vele sengikhweta konke emithayithi mabhuruku emntwana ngakhweta konke ngakhweta amakhova lengiwagcoka emsebenzini ngapaka ndzawonye ngaguca ngathandaza ngacolisa phambi kwaNkulunkulu ngathi mina ngobe ngingumuntu lotisebentela emaplazini nase kufanele ukuthi nyalo ngibiyele emsebenzini nase ngibelekile ngitogcoka ini ngobe ngisebenza nabo babe ngeke ngigibele maganda ngingakaligcokeli ibhuruku ngeke ngigibele maroli ngingakagcokeli ibhuruku. Ngaphinze ngathi angihambe ngiyoshisa ngobe le ndvo nayibuya la itongibulala. Amen bazalwane ngibo lobufakazi lebe ngithi ngifuna kubuthula. Kwathi nasengikhwetile kwemithayithi-nyana yemntwana nale yami kanzi kukhona leminye lelesele lemine ngingakayibonanga kuletinye tindzawo. Hawu ngashisa mina lele ngikushisako ngashisa ngathi lenye ilanga ngingakanaki kwathiwa kukhona lokusele ngathi mina lokusele loku sengidawuncenga ngako nangibuyela emsebenzini kodwa lafika livi lathi awulaleli sengiyakhweta konke. Bengithi nangikukhweta ngithi ngifuna kuyokushisa ngiphinze ngibisele endlini nangikhweta ngithi ngifuna kuyoshisa ngiphinze ngibisele endlini kodwa ngeva leli livi lokuthi awulaleli ngasale ngashisa konke bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha amen. Ngiko le bengithi ngifuna kukwethula angeke ngakuthula konke lokunye ngidabuye ngikulandze ngalelinye ilanga. Ngiyabonga Jesu Kristu inkosi amen.